Mu makuru y'imyidagaduro mu Rwanda, umwe mu bakomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga ugezweho kuri ubu ni uwitwa Shaddy Boo. Uyaherutse kuzuza miliyoni y'abamukurikira kuri Instagram, akaba uwa mbere mu Rwanda ubigezeho. Kuri ubu rero ari mu rukundo n'umusore w'umunyarwanda ariko utuye muri Kenya witwa Manzi Jano. Umunyarwanda yaciye umugani ngo ibijya gushya birashyuha. Abakurikirana Shaddy Boo ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi bari bamaze iminsi babona ingendo akorera muri Kenya. Abamukurikira kandi ku mbuga nkoranyambaga biroroshye ko babona ko ari mu munyenga w'urukundo bitewe n'amagambo asigaye yandika, usibye ko adatinya no kubasangiza amashusho ari kumwe n'umukunzi we. Mu masaha make ashize yanditse ati ibaze kubona urukundo n'ubucuti mu muntu umwe. Aya magambo yarakurikiye amashusho ari kumwe n'umusore bivugwa ko bari mu rukundo. Shaddy Boo rero ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ryamubazaga icyo abivugaho, ntabwo yigeze aca ku ruhande rwose. Gusa ntiyigeze ashaka kugira byinshi avuga kuri uyu musore cyangwa urukundo rwabo, gusa yahamije adaciye ku ruhande ko ari mu rukundo. Ati wamubonye se? Yego niwe turi gukundana. Mu ijoro ryo ku itariki ya 7 Werurwe 2022, umwe mu nshuti za Shaddy Boo yasohoye amashusho y'uyu mugore asomanira mu kabyiniro n'uyu musore bari gukundana. Mbabazi Shadia benshi bamenye ku izina rya Shaddy Boo, ubusanzwe ni umubyeyi w'abana babiri yabyaranye na Meddy Saleh. Uyu Meddy Saleh akaba azwiho gutunganya amashusho y'abahanzi batandukanye. Aba rero bombi banabanye nk'umugore n'umugabo mbere y'uko bahitamo gutandukana, buri wese agacukwe mu 2016. Kuva yatandukana na Meddy Saleh, ntabwo Shaddy Boo yongeye gushyira amakuru y'urukundo rwe hanze, nubwo hatasibaga kuvugwa no gukekwa abasore batandukanye. Uyu musore rero uri kuvugwa mu rukundo na Shaddy Boo asanzwe ari umunyabugeni wabigize umwuga. Ikindi kandi akaba umuhanga mu gukoresha ibimodoka bya rutura bikora imihanda, binifashishwa mu gucukura imicanga no gusiza ibibanza. Manzi kandi afite n'ubuhanga mu gufotora no gutunganya amashusho. Kavukire ye ni mu karere ka Musanze, ubwo ni mu ntara y'Amajyaruguru, uretse ko yakuriye i Nyamirambo aho yavuye yerekeza muri Kenya. Komeza ukurikira amakuru yacu. Niba utarakora subscribe kandi kuri subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru yacu ya buri munsi. Ushobora kandi no gusura urubuga rwacu rwa y3.yegobee.rw kugira ngo ujye ubasha gusoma inkuru zitandukanye zivugwa mu myidagaduro ndetse no muri siporo. Ikindi kandi wanakurikira radio yacu ivugira online ariyo Yego Bee Radio uciye kuri y3.yegobee.com.